Jopuonjre ariyo masomo e skund sekondari ma Lelu mayudore e kaunti ma Kericho ywago rem e kar thieth moro e gwengego bang' ka nyamburko mar obila notuomogi. Jopuonjrego ne nie yo kochimo stesen nyamburko e boma ma Nakuru, kama ne gidhi idhe nyamburko machielo machwalogi e miechgi mayudore e boma ma Naivasha ne rusa mar tam mokwongo. Anyuola moro mar achiel kuom jopuonjre manoyudore e masirago noyango ni nyargi to bende oyangi kaka Mercy Kerubo nochwale e ICU bang' ka notimne bero. Komanda mar obila Wakono Wachira noyango masirano. Mocha, watoto wanatoka saa ngapi? Akaniambia wako karibu kutoka pato 15 minutes tu saa moja. Wakatoka. Kufika saa 5 saa 6 leo ikakatanga. Muuliza, na leo Fetia wachaongea. Akaniambia sijui, lakini nimeambiwa kuna watoto wamepata accident huko Nakuru. Hebu ni confirm. Madaktari waliposhughulikia Mercy Kerubo alikuwa na internal bleeding kwa tumbo ambaye ilifanya afanywe operation. Ashatolewa theater, ameletwa ICU. Tumemwangalia hajaamuka, but tunashukuru Mungu ashatoka theater na tunaendelea kushukuru apone, haki yake ipatikane, huyo mwenye amefanya hivyo awe kielelezo kwa wengine. Kutoka hii barabara ya KFA, kutoka barabara ya KFA Nyalongi Nakuru Eldoret highway, na ilikuwa on speed, na what I can recall, nili recall tu ile gari ikivuka the other side of the lane.